ama san hi tabang nil ha aphai mu sau pathen thangwa nam han lang tu nil ha video kan sim lo na he hi le jing ni kho tarik som la sagi october hi ko kite dinga ni khu thu pi ta he chi chu a hi ji akin jang video kan sim he jing hi mai lei ten ko ki rising day ta in a recognize pi go du che hin a hin lai hon anglo ko ki war day ti dinga in ki bol du che he HR kan sei nom che hi le ani ni a chu british te to ki sat na in now ni khu hi yong le e ho la a thil che dan pa hi azang khat cham ji lo ji a hi holim na kan nei nom he he chi jing ni khu hi anglo ku ki war day tia thip chana ki manding che hin 2023 ahong lung ding 24 tu kuma dinga calendar sim ho komayang chun kani se ye mail hei ten nuya phata aim lai wa chun Koki rising ta mohon tarik som la sagi recognizable pi o hin ai wangin hi chu e hon anglo Koki war iti deu he ni ti pau chu atuma ki waipu ne hi layong lew han atum tuma hi ta ji win elungyal pau chu hi chi i kolandal howa chu ikisut deu he katin ai le he cha kolandal sim lamhil cultural research bol pa yang chun na sei chu di nge le tin hi tunia me lei te la ajinga bon kim ta lo chu khatcha bon ki tha lo chu i ti le khoyo si tabanga sung chungai tunu englu ku ki war tai ta pau chu e hon bai che khena tu ni ku ki rising ta a khunai khun deu ham he che pa chu i sung tu mo yong khwe ji hitin chang le ipi ni sewa ipi ni bol wam ti pa ho hi gp jing ute ti de sa na ya la chu he che video I kan sim hen thil khat ama le emotional ten thil tong jiwin a hi wangin kum khat thing lo lai le hoi lang ge ham ti yong chu hem ong mong ji hi win he che he izat sungwa misuboi pen chu he che thil khat e bolwa le chun ikilolwa le chun la pathin hinga tauna emang kit win hi bang se so kit jiwin thim po hoi ko kit win ikha sil za jiwin he keyin Koki National Assembly tha su hing te ding kan tu ma he chi mina na to te ding kan ti pa he mi to kan ki to lo na che he epi bolin am ti le high p declaration ti win he chi high p achun mi tam pi ki hom win hot sam ha ki ho na u chu pathin pa ni hin sel ha pi tabanga resolution lading dana ki ngai to le win he cha achun iki tu win I taw win pathin la cho he taw sa win I hilung chut gwin a hi wanga kum kinin ipi bol ham yang chu igel pakip ta po win he ki ha sil nangan izat le nam sung wan he bol jiwin hal khat ki su to wa I thaw hong nu ma le ai wangin chi chu izui kit ji po win he chi high p muna declaration la thu pi pen cha hiya le civil society organization han lang thingnoi organization hi yang le alui ho kalwala hi koi machan imacha abol be ta loading abol be ma le subsit changhan tina cha hin ai wangin hi chiyo wa organization chi ja hung pingam ke yin hi cho chu ke yin hi chu inam piu kilol na khat ai ji chun political party chum ki sim han lang le hi chu subsit ki chang khan te ti a chu Koki National Congress ki te ho
ai cho tabang ho chu kanidei lo hin Kuki National Assembly chu ait loyum han lang min aza agut phat le ke ya he ti yu han lang ai wangen akun le political party chuma involve pai yu yang le he chu phatia cho hinga he chu phatia za ding pa chu kanitu men he ka tu na cha dang ai poi ik ha sil nau hi le gaw he chu ka ki cha hin thil chu a bol ha ding chu ke ma ne a tham ha ding chu ke ma ai wangen ikilur ho chu Kuki chapa khat hi na ya la chu hi chinia chun ga yaw hi yong leng pathin ko ma hi chikana mu kilul ne heta il hutwa ikha silwa i resolution pass in ho si siu hi cho chu pathin ko ma ki pa thui si ho chu ki gel ji a le hin thil ki mo bol ki tho hi in gap na thei chap gap na thei ngan dana kanila ji a chu hi chu hi aban kitna anglo Kuki war khiala Kuki rising ki ji ding ho yang chu koi machai nom powin heti ai achun hi chi CI san hupi muna biranin thabe a ithin su sa pau ai chong chu kapom pui ta Kuki National Assembly mina press release kane bol hin he cho yang chu avialin kasei yeng ta ni hi ahin la hi chelaya chu biranin jela I khum get win te ti ji wa chu upo lo ni ta wa le to a hi meil hei te thunui monga ding yang chu ita powin aviala phai chunga gawa lu diang chu ita powin hiti hi ala chun Kuki research forum 10 ane sim wa hoi isa wa a khoyo sia isim la wa anglo Kuki war 1917 to 1919 in defense of all ancestral land and freedom kitipian chu hechimin ta kitu a chu changle ikilul na uta kitu a chu pathin ko ma ilhan da uta kitu a chu ehon min itipi hi yang la ehon anglo Kuki war de he ti chu eke phon do in kai diu pa he ka deyin aji chu so ngai tun do yang he mong ta lo ding hi ja chu hechi Manipur government nu ya record to kitu a ho ima cha bol kho ngai pui ti pa chu jing tarik som le se gi ai a chu ka hen se hin heji kan se hi ke oi mo na nganin la po hitin na ke oi mo ding wa le I ke oi mo tu ding wa le ipi bola lai su nga khu hi chi hui wa ipi bola twa hi hiti isi ham ti jo a chu e ho jo e ke oi mo de hi bowin asei pa ke ma he oyong oi mo hi win aji chu thil hi thupi ta ne sei win ajinga thaile don lo isu ji win e hai pai ji win a phat nan hoi nan in ki sei ji win a hi wang pathin hoten pathin ki chip na anei ki ti chu he chot ai bun he holy marriage bola certificate izat bam khat hoi lai ya ke la khom le la nu mei nu a ain sungmi ten phal no pusal pai pi su khom ba cheu pha le chun adei chabe ma ki khan ho khu pathin ha nga ki ha sil na pa hoi lai ya chudem tai lungdon to bang wa he e hodinga yong lungdon ta ai ha ale pathin ko ma ki tip na pathin ko ma ke han do anglo Kuki war song ki ta nampi lum song ki ti pa he chu khu Kuki rising ki ti ho a ani khu chu iman wa la chun e hodinga chu hamsit ta heding ai jin jing ni khu hi e bon chi ke wa anglo Kuki war day ta ikhet su ke deu hi hechi day na a chu hon jang song itu nu hin Manipur government chun Kuki riblan sa anum laki sa wentin Kuki rising ati nom laki ti tan te ai yong le ehon anglo Kuki war day ti deu he anglo Kuki war day chu Kuki rising day yong chu ai tho e iti wa yong chun aga kitu in ai wangen Kuki rising tai man wa chi chu anglo Kuki war to thakhat he iti te deu pa cha di pon heti ai a chu I seu ta kitu ai chon deu e bol do o ta kitu a chu ehon aban hung ding yong chu
bol be ding kisim be jing ding u a hi bowin mi ten ithu sei ho a hi chabai ho aku na chu a phat na khung beng pa ki sei tabanga chu lo deu e hon lungthim khauta ai ha ala lungthim chalta headstrong kiti he chu ichi pi deu hin tu ni ni khwa nam lam kaya pongyo sin jang holim na ne nei wale jing ni kho hi anglo ku ki war day kapu kapa te British te to ani ki sa nau he chi ni kho chu hi te a hi init deu hi British te chun pi bola anglo ku ki ni ja lo ham tile he chi la ye chuna mo hi le sit chunga dinga super power hola adinga alin pen and hi win hiti a chu amin ki ja khalo ku kite gamdangin amin za khalo ku kite to ka ki sat vi ti ding chu amho ani ja cha ji wa chu hechi ku ki rising kitia chu ai ha ale ku ki uprising ta chu ani ji u hin ai wa nga hechi e ho to ki sat tu nau thasom lel thagit sunga hi gallantry award ani ke pi hwe wa na le scan world war first world war la ya amho zana ke pi na award lin ta ta ke pi bangwa kho award ani ke pi wai bowin aki su kha ho han lang athi ho yang le gallantry award ho kho hi cha ke hom do ho khu galin ta ta sa na wa ho ke bang tho tho hi bowin hi he chi anglo ku ki war he chi ku ki te to British te ki do na awmi ta thus ola ni phung do ma sa pen chai le amrit bayal pratika kiti West Bengal Kolkata pa na thusu newspaper chun ine phone do pi hin he chi gala inilal na uchu thildang ji ai poi izat le nam sung hin hausa hop thuma hop khanin British te ni do wa hop khat hi gala ki kumlo wa hop khat hi British te langa ane pangu hin hitiai a chu e hon jong hichigal chu ini zo zo lo hin hichi achun ini ki thungai di po win hi jong le gal do dinga ki gel ha insung ai ha ale ho so ho chu kilung khat ta ani agog jo siu ani po do wa hichina chung chu na chu a kho zo ani ki hal ha hichi chung chu na chu gal ilal phat wa chu namphua lampilaya chu khumi te ni khutha behila chu British ten ani goi u hin hitabang ani bol ji wa chu tuni ni khwa history thupi ta ani ta wa nui pumpin ko kite history a hoye ta sei pen chu hichi anglo ko ki war British te to ani ki sa ro chu hi hichi ni khwa resolution a anila uchai le garsat na dinga chu kapu kapa teo khanga pa nin ke ho na min gala kalal lu teo nuya ka kun ngai po we athu ka ngai athuwa kanu ngai po we tia chu France ka ma labor corps a chi ding heji chu anenup lo ji wa chu hita chu ani don bu no hin hechi British te to ini ki sat na uchu to ai chen na u thinglangam Manipur thinglangam chongle Asama ai ha le Burma sunga hi chogam hu ma chu ini ki sa no hin hechi a kuki operation atiu hechi area sung cha hi ale e ho ipui pa te win gal ani bol now operation area chu 8000 square miles a hin hi hitia lin gam si sunga chun British te to ko ki te chu thasom le lagit lut na ini ki do hin heje chu kumma sa pen kum chu hal khat jawa akum ni chan na chu abona yawa a chaina pen chu tha hal khat a jawi a chu thasom le lagit ki ti hin ai akuma chu kumthum ti ding hin hecha chu lo lo thing pu yang theilo wa kil jong ini tho hin
chiang le ipui pa teo British te khuna ki surrender na pau chu thil dang ji ai pon ne le cha ho ila cham tawin nu naw chapong hoding gel na a ni ki pilu no hin chiang le ipui pa tewin British te ani sat wachun hichi chura chan leng pa chun ho le British te ki ka chun paule tabanga ani pongjing hin chiang le hichi British te chu ho sulha theina dinga chu phata ani ki thu pi hi a chu hichi chura chan pul kiti khu hichi gal ju a hung ping do hin British ten chura chan singin ana ki thu pi na o het jing na dinga chu hichi lamka sungpi iti pe nu khu hichi a ki wai hom na ding a hin sim ba khun chura chan pul ta a hin min wo pa nu hi hichi chu het deu hin chuyang le tu ni ni khwa isei be nu mu chai le ipui pa tewin ani thu gan thein au chuyang le hichi het jing na sung itun na u alhan sung chungwa idei tabangwa ki u khu hon jang hichi khu ichi pi jing deu hin hichi chunga ho kuni pi se yong le hon ikimin wo chu ho adinga chu apha pen chu hin hichi dungju ya chu min an he dingai bowin min hichi chu na ho ding in ai thei poi atiai hon ku ki rising ta ipian le le deu yang chu ai thei poi British ten ku ki rising atina penu chai le amon le khabaji pau che hin hon sung chunga hin tunding pau chai le a hia le chun koite ki san ham ku ki te ki phin ta mo sia sei sanga chu ti le British te to ki sa da ya chu anglo ku ki wal itiu he ti pa che hin tunin ipui pa te win gam hu na a gal ni sa no hin tuni ni khwa ipui pa teo ana lo pi na pa che hon jang I hu zo hi wa le chun ho dinga hichi ipui pa tewin gal ne sa no le to bang khai ni ho chu I ma cha hung pang lo ding a hi bowin hi ti ya chu hichi hi thu chang khat mai ma hi yong le aku khulang pe pha hin ku ki rising itiwa le chun mail hei ten ichungwa impose a ball pa chu inam kol iposa pau chu akila do theilo tabang bang iso kit diwai a chu hon jang tu nia pa na he anglo ku ki war day ta calendar sim jo sin jang kya na ki ji deu hin he cha chun kuima yang zel chompo wenatin koin jang naman wintin na sugan thei po winti he ji chu ilung lit theina dingwa ka hin sei do hin Kuki rising ta hung piang jo si chu ipui pa tewin ipina ni to a abana itabong bonga town aneiwa itabong bonga sungi phuwa ipiti hin khoi manwam ai chigyal do theilo chu hin zat lenam seilap ka hi ai ha le hitabong kam changa hin su do ho chun azat lenam kilul na hepalo ai ha le anal nal na thu se hi nam pi ngai lu na nei lo hi ta ila su ke ding wa ka hin phun do hi tu ni la video ka hin sim hi chan hi jing ta han ka ki pa e ama san hi tabang ni la aphai mu sau pathen thangwa na man lang tu ni la video kan sim lo na he hi le jing ni kho tarik som la sagi october hi ko kite dinga ni khuthu pita he chi chu a hi ji akin jang video kan sim he jing hi mai lei ten ko ki rising day ta in a recognize pi go do che hin a hin lai hon
Anglo Cookie War Day ti dinga iniki bol u che hi HA kan sei nom che hi le ani ni a chu British te to ki sat na in now ni khu hi yong le e hola a thil che dan pa hi azang khat cham ji lo ji a hi holim na kan nei nom he he chi jing ni khu hi Anglo Cookie War Day tia thip chana ki manding che hin 2023 ahong lung ding 24 tu kuma dinga calendar sim ho komayang chun kani se ye mail hei te nuya phata aim lai wa chun Cookie Rising ta mohon tarik som la sagi recognizable pi o hin ai wangin hi chu e hon Anglo Cookie War iti deu he ni ti pau chu atuma ki waipu ne hi layong leo han atum tuma hi ta ji win ilungyal pau chu hi chi i calendar howa chu ikisu deu he katin ai le he cha calendar sim lamhil cultural research bol pa yang chun na sei chu di nge le tin hi tunia me lei te la ajinga bon kim ta lo chu khatcha bon ki tha lo chu i ti le hoyo si tabanga sung chungai tunu Anglo Cookie War tai ta pau chu e hon bai che khena tu ni Cookie Rising ta akhuna ai khun deu ham he che pa chu isung tu moyong khwe ji hitin chang le ipi ni sewa ipi ni bolwam ti pa ho hi GP jing hote ti de sa na ya la chu he che video ai kan sim hen thil khat ama le emotional ten thil tong jiwin ai wangin kum khat thing lo lai le hoi lang ge ham ti yong chu hem ong mong ji hi win he che he izat sungwa misuboi pen chu he che thil khat e bolwa le chun ikilolwa le chun la pathin hinga tauna emang kit win hi bang se so kit jiwin thim po hoi ko kit win e kha sil za jiwin he keyin Cookie National Assembly tha su hing te ding kan tu ma he chi mina na to te ding kan ti pa he mi to kan ki to lo na che he epi bolen am ti le high p declaration ti win hi chi high p achun mi tam pi ki hom win hot sam ha ai ki ho na u chu pathin pa ni hin sel ha pi tabanga resolution lading dana ki ngai to le win hi cha achun e ki tu win I taw win pathin la cho hi taw sa win I hilung chut gwin a hi wanga kum ki nin ipi bol ham yang chu I gel pakit ta po win he ki ha sil nangan izat le nam sung wa ne bol jiwin hal khat ki su to wa I thaw hong nu ma le ai wangin chi chu izui kit ji po win he chi high p muna declaration la thu pi pen cha hi ale civil society organization hanlang thingnoi organization hi yong le alui ho kalwala hi koi machan imacha abol be ta loading abol be ma le subsit changhan tina cha hin ai wangin hi chu wa organization chu ja hung pingam ke yin hi chu inam piu kilul na khat ai ji chun political party chum ki sim han lang le hi chu subsit ki chang khan te ti a chu Cookie National Congress ki te ho ai cho ta bang ho chu candidate lo hin Cookie National Assembly chu ai loyum han lang min aza agut phat le ke ya he ti yu han lang ai wangan akun le political party chuma involve pai yu yang le hi chu phatia cho hinga hi chu phatia za ding pa chu kan tu men hi chi ka tu na cha dang ai poi ni ki ha sil nau hi le gaw hi chu ka ki cha hin thil chu a bol ha ding chu ke ma ne a tham ha ding chu ke ma ai wangin ikilur no ho chu
Kuki chapa khat hi na ya la chu hi chinia chun ga yaw hi yong leng pathin ko ma hi chikana mu kilul ne heta il hutwa ikha silwa i resolution pass in ho si siu hi cho chu pathin ko ma ki pa thui si ho chu ki gel ji a le hin thil ki mo bol ki tho hi in gap na thei chap gap na thei ngan dana kanila ji a chu hi chu hi aban kitna anglo kuki war khiala kuki rising ki ji ding ho yang chu koi ma chai nom powin heti ai achun hi chi CI san hupi muna biranin thabe a ithin su sa pau ai chong chu kapom pui ta kuki national assembly mina press release kane bol hin he choyong chu avial vialin kasei yeng ta ni hi ahin la hi chelaya chu biranin jela I khum get win te ti ji wa chu upo lo ni ta wa le to a hi meil hei te thunui mo nga ding yong chu ita powin aviala phai chunga gawa lu diang chu ita powin hiti hi ala chun kuki research forum 10 ane sim wa hoi isa wa a khoyo sia isim la wa anglo kuki war 1917 to 1919 in defense of all ancestral land and freedom kitipian chu hechimin ta kitu a chu changle ikilul na uta kitu a chu pathin ko ma ilhan da uta kitu a chu ehon min itipi hi yang la ehon anglo kuki war de he ti chu eke phon do in kai diu pa he ka dein aji chu so ngai tun do yang he mong ta lo ding a hi ja chu hechi manipur government nu ya record to kitu a ho ima cha bol kho ngai pui ti pa chu jing tarik som le se gi a chu ka hen se hin heji kan se hi ke oi mo na nganin la po hitin na ke oi mo ding wa le I ke oi mo tu ding wa le ipi bola lai su nga khu hi chi hui wa ipi bola tua hi hiti isi ham ti jo a chu e ho jo e ke oi mo de hi bowin a sei pa ke ma he oyong oi mo hi win aji chu thil hi thupi ta ni sei win a jinga thaile don lo I so ji win e hai pai ji win a phat nan hoi nan in ki sei ji win a hi wang pathian ho ten pathian ki chip na anei ki ti chu he cho ai bun he holy marriage bola certificate izat bam khat hoi lai a ke la khom le la nu mei nu a ain sungmi ten phal no ho pusal pai pi su khom ba cheu pha la chun a dei chabe ma ki khan ho khu pathin ha nga ki ha sil na pa hoi lai a chu dem tai lungdon to bang wa he e hodinga yong lungdon ta ai ha ale pathin ko ma ki tip na pathin ko ma ke han do anglo kuki war song ki ta nampi lum song ki ti pa he chu khu kuki rising ki ti ho a ani khu chu iman wala chun e hodinga chu hamsit ta heding ai jin jing ni khu hi e bon chi ke wa anglo kuki war day ta ikhet su ke deu hi hechi day na a chu hon dang song itu nu hin manipur government chun kuki riblan sa anum laki sa wentin kuki rising atinom laki ti tan te ai yong le ehon anglo kuki war day ti deu he anglo kuki war day chu kuki rising day yong chu ai tho e iti wa yong chun aga kitu in ai wangen kuki rising tai man wa chi chu anglo kuki war to thakhat he iti te deu pa cha di pon heti a chu iseu ta kitu a hi chon deu e bol do o ta kitu a chu ehon aban hung ding yong chu bol bedding kisim beijing ding u a hi bowit mi ten itu sei ho a hi chabai ho aku na chu a phat na khung beng pa ki sei ta banga chu lo deu ehon lungthim khauta ai ha ala lungthim chalta headstrong kiti he chu ichi pi deu hin tu ni khwa nam lam kaya pongjo sin jang holim na nei wala jing ni kho hi anglo kuki war day kapu kapa te british te to ani ki sa nau he chini kho chu he te a he init deu he british te chun pi bola anglo kuki ni ja lo ham tile
hichilaya chuna mo hi leisit chunga dinga super power hola adinga alin pen and hiwin hiti a chu amin ki jakhalo ku kite gamdangin amin za khalo ku kite to ka kisat vi ti ding chu amho ani ja cha ji wa chu hichi kuki rising kitia chu ai ha ale kuki uprising ta chu ani ji uhin ai wanga hichi e ho to kisat tu nau thasom lel thagit sunga hi gallantry award ani ke pi uhiwa na le scan world war first world war laya amho zana ke pi na award lin ta ta ke pi bangwa kho award ani ke pi wai bowin aki su kha ho han lang athi ho yang le gallantry award ho kho hichi a ke hom do ho khu galin ta ta sa na wa ho ke bang tho tho hi bowin hi hichi anglo ku ki war hichi ku ki te to british te ki do na awmi ta thus ola ni phung do ma se pen chai le amrit bayal pratika kiti west bengal kolkata pa na thusu newspaper chun ine phone do pi hin hechi gala inilal na uchu thildang ji ai poi izat le nam sung hin hausa hop thuma hop khanin british te ni do wa hop khat hi gala ki kumlo wa hop khat hi british te langa ane pangu hin hitiai a chu e hon jong hichi gal chu ini zo zo lo hin hichi achun ini ki thungai di po win hi jong le gal do dinga ki gel ha in sung ai ha ale ho so ho chu kilung khat ta ani agog jo siu ani po do wa hichina chung chu na chu a kho jo ani ki hal ha hichi chung chu na chu gal ilal phat wa chu namphua lampilaya chu khumi te ni khutha bhila chu british ten ani goi o hin hitabang ani bol ji wa chu tuni ni khwa history thupi ta ani ta wa nui pumpin ko kite history a haye ta sei pen chu hichi anglo ko ki war british te to ani ki sa ro chu hi hichi ni khwa resolution a anila uchai le garsat na dinga chu kapu kapa teo khanga pa nin ke hona min gala kalal lu teo nuya ka kun ngai po we athu ka ngai athuwa kanu ngai po we tia chu france ka ma labor corps a chi ding heji chu anenup loji wa chu hita chu ani don bu no hin hechi british te to ini ki sat na uchu to ai chen na u thinglangam manipur thinglangam chongle asama ai ha le burma sunga hi chogam hu ma chu ini ki sa no hin hechi a kuki operation atiu hechi area sung cha hi ale e ho ipui pa te win gal ani bol now operation area chu 8000 square miles a hin hi hitia lin gam si sunga chun british te to ko ki te chu thasom le lagit lut na ini ki do hin heje chu kumma sa pen kum chu hal khat jawa akum ni chan na chu abona yawa a chaina pen chu la hal khat a jawi a chu thasom le lagit ki ti hin ai akuma chu kumthum ti ding hin hecha chu lo lo thing pu yang theilowa kil jong ini thu hin chong la ipui pa teo british te khuna ki surrender na pau chu thildang ji ai pon ne la cha ho ila cham tawin nu naw chapong hoding gel na a ni ki pilu no hin chong la ipui pa tewin british te ani sat wachun hichi chura chan leng pa chun e ho le british te ki ka chun paule tabanga ani pangjing hin chuyang le hichi british te chu e ho sulha theina dinga chu phata ani ki thu pi ji a chu
hi chi Churachandpur kiti khu hi chi gal zuwa hung ping do hin British ten Churachan singin ana ki thu pi na o het jing na dinga chu hi chi lamka sung pi iti pe nu khu hi chi a ki wai hom na ding a hin sim ba khun Churachandpur ta a hin min wo pa nu hi chi chu het diu hin chuyang le tu ni ni khwa i sei be nu mu chai le i pui pa tewin ani thu gan thein au chuyang le hi chi het jing na sung i tun na u alhan sung chungwa i dei tabangwa ki u khu e hon jang hi chi khu i chi pi jing diu hin hi chi chunga ho kuni pi se yong le e hon ikimin wo chu e ho adinga chu aphapen chu hin hi chi dungju ya chu min an he dingai bowin min hi chi chu no ho ding in ai thei poi atiai hon ku ki rising ta i pian le le diu yang chu ai thei poi British ten ku ki rising atina penu chai le amon le khabaji pau che hin e hon sung chunga hin tunding pau chai le a hiya le chun koite ki san ham ku ki te ki phin ta mo sia sei sanga chu ti le British te to ki sa da ya chu anglo ku ki wal itiu he ti pa chu hin tunin e pui pa te win gam hu na a gal ni sa nu hin tuni ni khwa e pui pa te ana lo pi na pa chu e hon jang i hu zo hi wa le chun e ho dinga he chi i pui pa te win gal ne sa no le to bang khai ni ho chu i ma cha hung pang lo ding a he bo win hi ti ya chu hi chi hi thu chang khat mai ma hi yong le aku khulang pe pha hin ku ki rising itiwa le chun mail hei ten i chungwa impossible pa chu inam kol iposa pau chu akila do theilo tabang bang i so kit diwai ya chu e hon jang tu nia pa na he anglo ku ki war day ta calendar sim jo sin jang ke ya na ki ji deu hin he cha chun kuima yang zel chompo wenatin koin jang naman wintin na sugan thei po winti he ji chu ilung lit theina dingwa ka hin sei do hin ku ki rising ta hung piang jo si chu e pui pa te win ipina ne to a abana itabang banga town eneiwa itabang banga songi phuwa ipiti hin khoi manwam ai chi gyal do theilo chu hin zat lenam seilap ka hi ai ha le hitabang kam changa hin su do ho chun azat lenam kilur na ha phalo ai ha le anal nal na thu se hi nam pi ngai lu na nei lo he ta ila su ke dingwa ka hin phun do he tu ni la video kain sim he chan hi yeng ta han ka ki pa e